Awudonsa ingoma mfethu noma yiphi nje before siqale sikhuphule umuntu wangaphakathi. Awushaya ingoma mfethu. Ndinika amehlo. Awu. Ndikhangele. Phezulu, 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 enkosini. Sengibone khona abangcwele bevuya bevuya enkosini bevuya yababona bayavuya bevuya bevuya enkosini nababa yavuya yababona bayavuya bevuya bevuya enkosini yababona yababona bayavuya bevuya bevuya yababona man so stop stop cut man asinguma abantu bashonile le Dom wena Satan khuluma nawe asinguma abantu bangasekho le people konke off lana ngixolele konke off uthi ndinika amehlo ndikhangele kuphi ufuna ukuyaphi khangele nobani Satan ungangifaki mina people ungangifaki ngiyacela people you know what yazi nje ngicule le ngoma so ngiyazi ukuthi noma i-depression ikhika inda ndinika amehlo ndikhangele mfondini khawume khani imkhuzeni ebethunana kuthena afuna ukuhamba nje mfethu cela mfethu mofuna uhamba ungangifaki mina inika amehlo ngikhangele phezulu le ezulwini hayi kuzi Christmas manje sidla ama-grapes sidla ama-custard nezinye izinto wena ufuna ukuhamba uhambe noba angimi ukhangele kuphi Dom hayi khawume mfondini khawuziphathe kakuhle ziphathe kakuhle yini khani imkhuzeni hawu uyazi ukuthi ndinika amehlo ndikhangele ezulwini ubabona bevuya nendoda vuya la emhlabeni man bayeke bavuyayo man sebadlule la sasivuye thina la uyeza uDecember manje ngiyeza noma ungahamba ngendaba mina noma ungahamba umsebenzi people yabona le people nje udingile into lo ukuthi organize people yahlangana people sitholeni physiotherapist and then akhulume nayo i-physiotherapist khawuma khani imkhuzeni ayini bethunana ndinika amehlo ndikhangele ndibabona bevuya bona into ela emhlabeni okwamanje isikhathi sikuthi sila emhlabeni sibona lento eyenzeka la emhlabeni asibone abantu abavuyayo le nathi sifuna ukuvuya manje thina asibonane sodwa bese sivuya la hawu ziningi kanje ingoma
khona ingoma manje ivudele yonke uthi ula ivudele yonke. Awu. Hawu, ngesibhizi nene ukuthi ndikhangele abantu abasezweni. Ukhangela nto, khawume, hayini, mkhuze mnqanda. Sorry people about stopping the song. Bekumele. Hawu, ufuna ungifaka nami kule depression yakhe. Depressed, ne depression. Ngiyaxolisa people. Forgive me kodwa abengeke engage kwinto nje ukuthi ngikhangele abantu bangasekho. Hayi, khawume, hayini. Oh, mncandeni. Hayi, sorry people.